tangi hingke ang kami area rogo ani amsai rogo ang guri nei furu kabang ma borok je man thai mania shokte shokya omahai birman klai tong phiaba tini kabang ma jaga rogo rang nangyebun west khajagi tong phiaba je nangma jaga mani ngi tong abon bagi ang wansuka ang agibo escort kini tong phaible ni tini bo tongoi mano tini ana lukro hamjagi song khang lukun bagi samu khaina ba jaga kaiba je nangmani manino jeta lukorong rijak thum tini ang escort kri bang thanglai suklai mano nge o je escort je rang subai tongmani ani bagai a escort no subai ewi 100 taka hinbo 200 taka hinbo jeta subai jagi tongmani ani bagai escort ni bagai o rang no jahate public o rijak nang thumni a wan sugui o lama nang saina obo to escort rijama to haste hapangni bhakte sire jabo nge a rang to tabuk ramno di edisi ni hapangni bisingo phaiya gabo bhaike sombok edisi hapangi bagai to state ni bat subai tongle henda state ni jerang ta ani bagai subai tongle ga rang no public ya fernam thum jahate ani bagai west ta khlai tong rang no ang to khorsa public ni representative chongja ka ang to haino samkhlai thangnai agibo security kri na samkhlai tong tabu khlai man abu kun problem kri jeta public rong nangai tongmani amma eno se somui ri thumni ani je bagai subai tongmani rang ar subai tongni ang laman saida a je expenditure to mane abo bo raja tui bahike implement khai lokrok ni samung tangjaka ni je scott ni arang naya nung je scott naya tongge arang no public ni abo no sabai jaka abo bahike process na abo bo bahike je process brok ano anwi extra expenditure khai tongo a expenditure no waste khaiwi a public thani rijang nang thung jahate borok chini lokorong nangma jagawo ammani soginang thung an lokorong nangma jagawo borok maya jarawo ammani na mana nang thung amai klei borok subai nang thung abo kaisani request ong bahike process na abo je lokorong process official bong je process use khai tongo ketal hapang haimani 36 বছর ka kai disi man yagulo tini obo kaisa tam nai great decision lukrok ni phaising te bo bahai message tong nai ni actually angobon musungo jeng public bagai kok sanan ba kang horkaba public bagai samkhain na horkaba jeta public no riwi maya eba mani maya rok nangma jaro nu khanga kai rijai rok khlaijai nu bela khasau kami ro puro kabang manu je tei krei lama krei current krei school krei amte haro kabang ma jaba tong keba omang haino concentrate khlaijang thum jate chino je MDC je EM sin bage je security no mane once you have phano jugo jeta mane na public ni na thu jeta borong nangmani school nango tei nango current nango lama no obon concentrate khaina nang tu ni am kaisa message tong kaisa sungmo nini constitution ni bisingo bo bahai kami rogo current thangya ko lama angya ko abo hainung to nini constituency joto jagana berai jak nung to sikla ni kaisa phan buni ani kami kabama lama angya ko tong ko phiaba buni le tam sanade pula ani nok se gari ham mangre ko jeta lama wen pur tong na ani kami se gari habi me ko jeta kabama incident jak chini kami rogo cherong school thambor rogo scooty be lam fever rogo pupur rogo accident mai jak ani jin nong bor lungfuru se ani yong khorse lungfuru ang ni se bamboi nong ni hoite khata bodo sorogot lang gari moma box se om hai ang condition tong ke ang se om sumi tong gai ani lokrok te cost tong jak tong bor nang dakti no om hai khlai jak tu hine chini haste hapang ni bukha go bang request khlaini eba officially bang bor ni request khlaini te ang je ma che edisi hapang hoite je ma te tamon chin lokrok no ang bor no tu ni nung tabo hapang tong goi lokrok ni aba hake bial birman no bufro mosogi man no bahai wanso mung ni ang to je mane tamon nang tikhlaini no ang lokrong bagai tei je chini lokorok sani tamani obona mang khorang ni sungai tami henge agini je sarkar nungui thamani chini amjai rago school donghai teacher tong school krei asugi porjana krei school ni janla ka fan krei janla ni ka school ni boundary rago pungki khija kubor khija amte ka school tong ka obona tuk sung update kai chini chereng no por ni interest phone gi ka am system chung change